بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Wasbillahi bilang kasin na pagsarang syukur tinukbal sa kita dalam parangan sabab tiyak pa kita tapagkaso-kaso balik si tahon bahao si buwas haylaya puas dua haylaya adil puasin murah-murahan ang banme paumulan tabi ilabay ang kakahirang hap ginita di Allah subhanahu wa ta'ala si tampat timbangan tabi mahapin sa ilaw si waktu ini nen ye painte maudu song sinalasay si kita di yan manunjuki si pangannal yan aqidah pangannal pagi pangannalin inin suga inuntul pahap lamu din yung amban makadilikaw amalte yan tinunay ito elo sa amin. Ini pangannalin. Kaya ito siya pamahamin lamon amban makadilikaw yene si kemon hinangte elosang bagit hati eno bagit paham eno nasa inin hab ibaratin pangannalin importante manamal si dambuwa muslim suga tumawa pangannalin kaya ito si pamahamlay importante si dambuwa muslim suga tumawa pamahamlay. Al-aqidah, aqidahin bahasa Arab, bang iniakan, ninanahan yung makna bahasa, aman al-aqd, buku, atau at-tawsik wal-ihkam, atawanin amban kapagenan, atau amban ingkit ipagin iin makna panganan pangpainta si bahasa bangya si makna langkum hatinin pangannal si kemon sali do muslim magkanalin atau bin muslim yene al-imanul jazim alladhi la yatatarraqu ilayhi syakkun lada mu'taqadihi yene pamarat saya pagen yene ga niya pagduerwene si panganali pamarat saya pagen ga niya pagduerwene si panganali. Kung isa pamahanin, kita sa pamahan, al-iman billah wa malaikati. Yan ay pagkahagad si Allah subhanahu wa ta'ala. Ini si kita Muslim. Kung ini pag-iman si Allah subhanahu wa ta'ala, gani ang bangkite ng buha, magduruwe pa kita si pagkahagad tiliin. Maknanin, ye pamarat saya nulay asal tatap ilay genggo misal do kinakan wesine rambuak taman tao na mikil data bulak donya pinain na nga ni Allah Ta'ala
Ia Allah Ta'ala yang binain yani at-tabi'iyah yani mempanjarihan dini inihin iyan binain lagi kayo kaharan misan pe agen ne ga niya panghatino misan pe agen gana panghatino sabab iyan ngaleket ni si kao iyan pangannalin ini akidahin ngaleket si kao pangannalin ini akidahin gay pindah ini pangannalin iyan maknanin bang si istilah al-aqidatul islami pangannal islamin aqidah islamin al-imanul jazim billahi ta'ala wa ma yajibu lahu min at-tauhid. Yene pamarat saya geget si Allah subhanahu wa ta'ala mula-mulane wa ma yajibu lahu min at-tauhid. Duk amban ini wajib suga patatap si Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sepabahan al-asma' wa sifat. Al-asma' wa sifat wajib suga patatap si Allah subhanahu wa ta'ala. Wajib suga patauhid no pinarambuak si Allah subhanahu wa ta'ala alin duk sifat. Ini pangandal si Islam ini akidah al-Islami. Wa ta'ah nuhut keu ini makna ta'ah nuhut keu si kinabayaan mangandak kauhin ya Allah subhanahu wa ta'ala wa malaikatihi wa kutubih pamarat saya si ka malaikatanne du ka kitab-kitabanne wa rusuli duk me ka rasulanne wal yawmil akhir si al-akhirat wal qadar si gantaan wasaili ma thabata min umuril ghaib dukkemon ne tasabbut amban me pakarajaan sinong dukka tasaksi dukkemon si pakarajaan sinong dukka tasaksi ini may pakarajaan sinong ini azabul qabr siksa ng pakuburan al-ba'th wan nushur pagpakilong balik puas amban kamatete al-mizan ini pagtimbang as-sirat ini tuntutan si sangab jahannam tuntutan as-sirat al-jannah wan nar surga duk neraka iyan aman may umur aman may pakarajaan si sino kahagan kitain niya ngaka sikite ini maka sikitehin Allah subhanahu wa ta'ala sila ni Rasul sallallahu alaihi wasallam. Umurul ghaib. Atawanan umurul ghaib may pakarajaan gid ka tasaksi wete. Allah Ta'ala malaikat jin look inenepe amban me gata saksi ete sumago anan inakaye wallahu ta'ala duk rasul ne sallallahu alaihi wasallam layan kahagat kite malaikat kahagat kite ini malaikat tagi aka Allah subhanahu wa ta'ala duk aka rasul ne bunya sa asalin wa kite kahagat gata takite dulu ni akaban kita ka malaikat ka subago pagi aka Allah subhanahu wa ta'ala duk aka rasul ne kahagat kite nayin yene pangannal mission pesine ni apa gana malaikatin pinain ibara ng kawakib ko usa pamahan may ano may bituon may potean ipin malaikatin iyan si pangannal gate kahagan malaikatin pinapanjan Allah subhanahu wa ta'ala dambo ang sundalune dambo ang mataanne pinapanjali we ni aman sahaya ko ilo pa panjali ka may manusia amban bulan aman sahaya papanjalan ni ano ni malaikat jin aman ebot papanjalan ni jin aman ebot malaikat aman sahaya manusia amban bisa
umur al-ghaib wal akhbar. Ni aman may suy-suy pagka kita Rasul sallallahu alaihi wasallam kahagad ka bisa. Ini meso pamahanin Ya'juj wa Ma'juj. Ya'juj wa Ma'juj dambuain dampan pinain dua bangsa. Kahagad kita may iin ni apatek kasi sinong bagi akar sallallahu alaihi wasallam gak kita magduwe nay dambua man pangannalte ngeket si kita gay intahara ngeket si kita ini pakanda dambua muslim Ya'juj wa Ma'juj. Kung so pamanen nuzul Isa alaihi salatu wassalam parwai Isa alaihi salatu wassalam 7 dunya si hinapusan waktu ni si hinapusan waktu si waktu magbolong sa muslimin dukme kuntarare sampai Masih Dajjal ni kuntarare na si pag-imaman al-Mahdi ini Mahdi kinanal wete Ahlus Sunnah Mahdi aban panubo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alanin Muhammad bin Abdullah alanin ko alin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko ay ang makne iin Mahdi samyaan si waktu iin mapagway dumain ko Mahdi Imam Mahdi pinain umisiye as-Shia di Mahdi magsisiye maka niya dambua nakanak umasik siluang silat Samira si Ira lat Samira iyan pin mahdihin do Quran ne ko pinain Quran pa ni Fatimiyah dumain ko Quran binabasate ilo sa nginin mas'ul mana ano yan guni-guni ano rin gato ni inagaran din ilo sa ngin bilinganan pili sa pluangin pinain Mahdi pagwa ni keo sampai magbuo si himar sa pamaruan basa imami inang imam dagat sa pangalunggo kita ni sunnah kaya mo ni anong niya nayin Mahdi itikat din gato o Mahdi yan Mahdi itikat dahil sunnah paturo niya si pagwa si hinapusan waktu si waktu penno ni dunyahin penno ni dunyahin wa kazaliman na pinednoan sa may dunyahin ng kaadilan na ayin na si waktu magharap sa magbono muslimin si pag-imaman ni al-Mahdi paturun Isa alayhi salatu wassalam paturun Isa alayhi salatu wassalam sa sunang bahayang sampai sa pasuhot sa Imam Mahdi imamin sa pasuhot basa pinaimam Isa alayhi salatu wassalam Nabi Rasul na pinain bang waktu ini waktu no dengan waktu ko nagpain Isa alayhi salatu wassalam na iyan aman na suwa kinahagad wete we pagwa magjato may aka-akayin mas magjato na pang-annalin yung pakatiyante misan pe ini miyan pangurukite siya gayk na magsaksak siya pakaradyan le kaya aka man Allah Ta'ala nung Rasul sallallahu alaihi wasallam al-Masih Dajjal pwede so pamanen duwi sa aman esui-sui si sinong yene tulu syams min al-maghrib pagwa mataelew amban sedepan asal-asal yene kanuhantin katagamantin pagwa elewin naman silangan pasentepan na inakaw Islamin Allah subhanahu wa ta'ala kasulne we amban me alamat kiamat pagwa yene mata elewin aman sedepan pasedep tuju pasilangan nabang painta kalakal te we bisong pabulinjing anule gen kita kahagat
sumagawa ng pigi panganal andang tatanim din pangatian gay usa misan sa niya ina ni makajujugin gay usa nangkan malo siyain bang tumawa pa ano nin panganalin pagkamatayan to kamatayan to Muro nga ko sa pamahan ko ba impente lamon di manuto panganal din ibang sayakan bangkeo anyaya ini ni bono na ki ini ni pagdalyo siya no ito kabares itikadin atas kita mati si panganal tayo na sa Islamin pag Allah Ta'ala kahagadte Rasul ni kahagadte malaikat ni kahagadte pagkamatiyante pagkadilikawante simi pakaradyaan yung bang niya makatkaw Dukemon ni amban me usul amaliya hinang do ilmiya lamot sa men suba kinanal kinahagan usul amaliya kung isa pa man usul amaliyahin inami ano ito arkanul Islam limi usul iyan usul amaliya ilmiya kung inami isa pa man ni ano to rukun iman to kainin iyan usul yan bangnya sa miya ano itanto tahti tabi makadali sa miya balik-balik ko mga kasa kami isan pa may mintel minampat insya Allah balik ka sa ano kaya matip ano tuwas yan podo as-salaf yan as-salaf abang mustalahat bangoy pinain as-salaf ini salaf ano ni maksud ni kau kam ulani bang ini pinain salaf mau itasabot si itagintag ni tampat salaf pina salafiyun as-salafi salaf maknanya bahasa Arab hum sadru hadhihi al-ummah salafin ini dumihillu iya salafin maknanya hindi akan dumihillu maknanya magsi ano makna maksud to yene kokan umat ininen amban sahabat siya yung salapin amban sahabat siya kukanin duk tabi'in yene maksud tabi'inin sahabat yene bang siyakan sawe bu istilahat inin ye bahasa inin sawe magpilin sawe bang bahasa Arab yene sahaba bang pilin sahaba maksud nin yene sawe Rasul sallallahu alaihi wasallam bang pinain at tabi'un maksud nin yene nuhut siya sahabat tabi'un sahabatin yene elum takitele Rasul sallam atau takalene pe ini agak makakita Rasul sallam siya takalene painte di si mi apesse di si bin Maktum iyan do mag-iman niya si Rasul sallam sahabatin pag-iman sa sallam wa mata ala tali mata yes pag-iman niya pero ini mag-iman si Rasul sallam buka rin mata yes pag-iman niya ini si jaman murtad ini sahabatin tabi'in baka sa Rasul sallam kaya sahabatin tabi'in yene me siye pasuno si sahabat makasaot sahabat takitira sahabatin takitira sahabatin kakalera sahabatin iyan tabi'in alin din na yan lamod sa salaf yan yung tabi'in lamod sa lumihelo bilangan si lumihelo wat tabi'in wa immatil huda fil qurun al-thalatha al-mufaddala dok may amban may kaimaman si may jaman waktu 300 tahun
puas aman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka imaman. Pada si Imam Malik, si Syafi'i, mazhab arba'ah, si Sufyan Thawri, di si Sa'ad al-Laythi, di si Imam Bukhari. Si elum si 300 tahun aman zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wai hangkan pininig 300 tahun ini. Wai hangkan pinig de we lamun sa man dumehel lu suwa panikatan. We lumamon sa man salaf. Hangkan pinig de sabab si hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Si hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam khairul quruni qarni. Thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sahabha pa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sahabha pa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini qarn, makna qarn bangsiyakan ini antara 100 tahun qarn anin nampak qarn sinaim atau anin 80 tahun semua anin kata gamani bangpen dakam 100 tahun natil 100 tahun ini kesaksian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini hab tahunan ini dengan makna we hab tahunan ini we gak ni lai painte mau bid'ah mau maksiyah mau kufur ni masih semua buat 90% atau tapi 100% ye umatin waktu ini ala ahdi nubuwah si asal-asal si pagnabi si asal sa bakas pagnabi na injak sabihan ini do man bakas si elum si tahun ini nangkan yeme sirahin yene sirahin dalam sirahin siakan yene me sirah me history suwi-suwi lamo juga pinangajian me tahunan juga pinangajian tatino bang elum sumian amihan tatino ngine kala amihan lagi me siya me kaulamaan so hati bagi pangeddoan ti si ilmu pangeddoan ti si agama pangeddoan agama pangeddoan agama الثلاثة المفضلة ويطلق على كل من اقتدى بهؤلاء وسار على نهجهم في سائر العصور سلفي نسبة إليهم. Iyan makna salafi. Dukemo bisan ku itu masih ni akalinan salafi. Masih ni akalinan salafi bilang pinasumpat si siye, pina-attach si siye anuhin. Iyan me bang niya sabihan maghinang ko kakahinang din atau lumengan si ko bakas palumengan din mana din lumengan si bakas kakahinang din na makadari si sakop si lainang din so pamain ng buha nahinang ko bakas ini bakas din yan bakas rasul bakas hawat bakas tawiin ng buha sa miyan nakadari ano salapi ko pangalan no si dahil as-salapi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bang ini di Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagi ini magpain kaya mo nahin bagi pinag Ahlus Sunnah wal Jamaah kami. Bagi katahan din naman Ahlus Sunnah. Bagi orang pwede may Shia may niya aman may tumpukan magpain siya Ahlus Sunnah Tarwij. Jadi kami Ahlus Sunnah kami. Pada dak pakai Ahlus Sunnah kan. Ahlus Sunnah. Ini pinain. Binisar aja magpain ko Ahlus Sunnah, magpain ko ustad ko atau estudyante ko atau engineer ko. Atau engineer ko, magpain ko. Kahagad ka. Kaya kami kahagad banggay tasaksi bang ini wakas mahininang ko. Bangin na makas may taus ko. Kapag na dahil sa inin doon sa yan ang pekerjaan ini. Magpain ko Ahlus Sunnah. Kaya sa mga takagad tiwai Ahlus Sunnah. Banggay
pengajian teh bang ini ia manhaj ni, bang ini ia lagian ni, bang ini hinang ni, bang ini bekas ni, bang ini ia datang ni. Pangat ahli sunnah. Ahli sunnah hum man kana ala mithli ma kana alaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi. Ya ahli sunnah si sine kan ya amnen si bakas Rasul sallallahu alaihi wasallam duk me sahabat ni ien ahli sunnah. Nabang ni asabet nampan kita si agama pinain bang niya man kita gak kita si bakas Rasul uk bakas sahabat na yun main kita ahli sunnah. Main kita ahli sunnah wal jamaah. Bang main kita si bakas Rasul uk sahabat. Bisa kita pa ahli sunnah. Yan manak siya kita kakahinam te do bisarate do itikad te. Mangkana ala mithli ma ana alaihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabu. Makna sunnah hiya al-hadi alladhi kana alaihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu ilman wa i'tiqadan wa qawlan wa amalan wa taqriran. Ya sunnahin yene to si sine si bakas Rasul sallallahu alaihi wasallam nuk sahabat ne ingatin niya samya misang kita udah buat buruh maksudnya mas ingatin semua gua ia minaksud sunnahin ia ingat nun ko ingat pakai doa mulai i'tiqadan duk panganal nun qaulan bisaranun amalan hinang nun pagi ni apain mian qaulan bisarane buga si hinang ni ga si hinang ni qaulan wa taqriran takrir ni sebenarnya perkara enggak tahinang oleh Rasul jinan ni ni makahinan oleh sahabat men okey ya atau jatuh sejaman ni buga dosa miaan enggak tahinang ni sebab jatuh zaman ni enggak pinege sen nah iin lamu daman takrir lamu daman syarah wa wasful jamaah Yene sifat jamaahin as-sunnah wal jamaah puasa minaknahan ya sunnahin manhaj bakas ya sunnah siluga puasa minaknahan as-sirah bakas sunnah bakas ni ada buat istilahat makna berpindah sunnah muqabil as-syiah nama makna saya pilih ni sunnah si anu min maknahan ni sunnah as-sirah ini bakas sallallahu alaihi wasallam ini makna sunnah ini jamaah hum jama'atul muslimin alladhina tamassaku bis sunnah wa akhadhu bi wasiyatin nabi sallallahu alaihi wasallam ye jamaahin ini jamaah muslim dumain ya ahlus sunnahin ko islamiyaan sa Pilipinas pa dampuan na jalai dai ke montibukan ni ahlu sunnah yene jamaah yene magjamaah si muslimin si ba'ah sallallahu alaihi wasallam bisan si dumain si tempat dambua misan si dumain si zaman dambua pe ku itu ni apa si ahlu sunnah wal jamaah ku itu sabsia ahlu sunnah wal jamaah helule maknanya zaman itu ini zaman semoga ada magjamaah si ahlu sunnah wal jamaah si zaman awet atau makan atau setempat tu paling dari mamlakah Saudi ya ahlu sunnah simi Amerika simi Eropa simi Faransa atau si ini lahat ni harus abdul lo man siye ngantan kue pengantan de matu ahlu sunnah maknanya bisa segala bagdambua si tempat bagdambua si jamaah si sunnah si bakas Rasulullah alaihi wasallam gar tanto traffic pa inte ano lay mo tebile kaya magbidda ito yung pagkajik to kita kawa sa inyo
do painte mag-urong kita sa kalima bisara kumela sila sa pamanen at may nang kauman sa iyan kauman sa mau to at jabilo itu sudah para pinangajian asa ano tinututan di ano to insyaallah subhanahu wa ta'ala hinarap ano سيئن يعلن جمعهم لأنهم الذين اجتمعوا على الحق تجي magtipon sa kasabinalan walam yatafarraqu fid din gaasi magsapi si agama wajtama'u ala a'immatil haqq magdambua si may kaimaman sabinan to walam yakhruju alaihim wattaba'u ma ajma'u alaihi salaful ummah gaasi pasapi gaasi paluwas tinuhot de ye pagtipunan yene mesiye yene misalakul ummah yene mesiye nubhitule walamma kanu hum muttabi'ina sunnat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muktafina al-athar summu ahli al-hadith wa ahli al-athar demikian yang kalian ando sabsi pege dia separuh sama sunnah do asar kalian si ahlul hadith bangnya bebekan de aman agama bebekan si sunnah ke ini tidak boleh si hadis bangnya hadis nah ini nak boleh bangnya hadis ini nak boleh nak kalian si ahlul hadis ahli hadis wa ahlul athar yani ahl athar bakas demikian naman alanne wa ahli ittiba yani pamilya se ano se ahli se nut ittiba wa summu at-ta'ifa al-mansurah kalian do sab se tumpukan tinabangan si makna Rasulullah sallam ye tumpukan ya ahli sunnahin masih tuan pak ano masih patomo masih pa buah intak tempat intak zaman masih pa buah al-mansurah kasi kalian ye tumpukan tinabangan ini setara bisa cikulang masih pokok wal firqatun najiyah do kalian harus habis tumpukan ligtas si hadis Rasulullah hadis al-iftiraq wa sataftariqu ummati ila 73 firqa kulluha fin nar ila firqatan wahidah nah ini taif al-mansurah al-firqatu an-najiyah ini dan buat firqale in manigtasin na kalian firqa ligtas pamantawang ini iye poonan pakannaltin poonan pakannalin ini huwa kitabullah kitab Allah subhanahu wa ta'ala maksud kitabin ini Al-Quranul Karim huwa a'zamul hijaj ini sahajji dalil pinabao oleh Allah subhanahu wa ta'ala si ipun ni do matarang si kemon pekerjaan do inin labayanin do meke tahatinu Allah subhanahu wa ta'ala suruh kitab ni pegenia pesamian magetikat meke keo ano another pinay suara keo magpikir-pikir bang sini papanjari kawin bang ini ano do mikir raih ni sikite yan kitabin ngaka nakahan keo pinapanjari Allah Ta'ala samya sang papanjari gani diretso papanjari wasari do panghati sin sarane wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam as-sahihah. Poon ang akidatin sa kitab
Al-Quran Karim, sekadua sunnah Rasulullah SAW. Sunnah bakas, maknanya dia akan magsilugah, magsibahasa, bakas Rasulullah SAW. Ini hadis Rasulullah SAW, as-sahihah. Ini sahih. Mana sahih? Yang gak ada sakit-sakit ni hadis ini. Ini bakas ini. Gak ada sakit-sakit ni. Artinya, ya lu. Yang teddok ya mati kasih kau. Hadis teddok ya. Wa ijma'us salafus salih, dok pagdarambuan ini Messie, ini salafus salih. Ini makasta salah satu ilmu ini salam. Ya sunnahin kullu ma sahha min sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam wajaba qabuluhu wal amalu bih. Kemon basta tarang neteed too aman Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemon basta tarang neteed too we aman Rasul sallallahu alaihi wasallam wajaba qabuluhu. Wajib sudah terima dia. Hingga terima nu manawan asin kyo. Bagdusik ya. Wal amalu bih. Duman dia pinain bang tekka sayin ya agamahin bosa to am Rasulullah napinaw ito kahagad mo. So gero hinang mo garo gero magsabenna, gay sabenna ya pahagad mo lebang hinang. Wal amalu bih. Wa in kana ahadan, misan kaniyaan ye hadisin hadis ye dambua ahad. Ini hadis al-ahad, hadis al-ahad, hadis dambua anu riwayatin ahad alin. Bagi hadisin bang samian hadisin sepamin ini ni hadis. So sa innamal a'malu binniyat atau ini ni hadis ahad hadis ini. In hadis hadisin bang samian hekka anu ni riwayat na sayyid busali-sali kasi kan ye mamo anuhin mamo ye karinahan hadisin ini nito siyakan sugsugan hadisin upir dambuat tu diawa salik cantik katu diawa yun hadis kesek win hadis kesek ke hadisin darjat sa bagi muhtasulat hadisin 50 man Quran Quran ke mutawatir mutawatirin puan manugsog yahin duwan arab buwa puan manugsog yahin ahadin men dabuwa naman sayid na misan kanianen ya kisigan hadis ahadin misan kanian hadis dambuwa anuhanen do sugsugan din bu tooye hadisin asal kamataran tooye hadisin wajib bisa tuhinam bisa sa akidah bisa sa panganan wajib juga tinuhut bisa si panganan bil aqaid wa ghayriha sedih besamnya nama akidah sini ahkam sebetulnya al marji'u fi fahm al kitab was sunnah. Bang ini pabalikanten bang sa ingi pamaham ti sa kitab was sunnah. Wag sa ingi pamaham ti sa kitab was sunnah. Al-marji'u fi fahm al-kitab was sunnah. Bang ini pabalikanten si pagpaham kitab was sunnah. Tao ni kasi bahasa di marah si kau tao sa bahasa. Magbasa ni kitab di marah si kau tao bahasa kitab. Siguro ka masih guru. Penya masih mismo Al-Quran gue. Magento sa may ano lo, ijazalo. Niyo sugsugan di aman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa pamaden aman Allah Taala Quran. Tujuh si Jibril. 7 Muhammad, 7 si Misalkan Ubay bin Ka'ab 7 sampai samnya itu si Tugu magturul-turul sama pakalehin do pamayamin magsusunod niya sugsugan hangkat sa ginuruhan do masih ano tak sugsugan masih do iya ano le bisaran lapal ang pagwa ko sa sallam pagwa 7 taingeno diretso pakale
Us baguan hawa manaalay tujuh kau. Niya masih sugsugan man kau tujuh Rasulullah sallam. Angkan masih niya karamat ini darajat nulang kau ini kau angkan sugsugan ni. Na ya kita ini pabalikan kan si pemaham kitab duk sunnah wan nusus al-mubayyinah laha yani kemon nusus mubayyin matarang si yani pekerjaan ini kitab sunnah pekot sempat kumiaan dia kaya mararahi so kata niya lebih sayakan sayin we tao kaya magyakan tahati no bisayakan niya magpatik kabagay tahati no ang ini may history may suwi-suwi bangwe ang kantabisara niyaan atawanin bang pasini akan tabisara iya bisara niyaan gino tahati no manali katahan niya kan nasayro may bahasa Arab nasayro kitabin tuksunan kitabin paturun wayang kan paturun sawan wake sawan magjatuh niya na pagwa bilay hukumanin pagwa bilay pangandali demikian din si bahasa dia kaya mararahi makapaham Quran nedya sababan tao kasi bahasa Arab si bahasa Arab pero patik ka dia bahasa Arabin kaya sa pamanin daraba. Mana darabahin bang siyakan ilubak. Natek kasi Quran hek kamana daraba. Daraballahu mathala. Niya mana naman mana ilubak. Niya may mathala. Sa inyo pangalubak. Sa pamahanin anuin. Sa pamahan mathal sintuanin. Ilubak sintuanin. Ilubak sintuanin. Nagayin magtawa panggayin niya asam amban pakalihan iya may bisaranin iluwak sa upamahanin mana nalay sino upamahan kayo inuwan kayo sa upama wa fahmu salafus salih wa man sara ala manhajihim min al-umma yan si pahaman de me siye me duhin pahaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam us pahaman ni sini sahabat okay. Mas tahu saman kita misalnya ilmu tingatu kalau ni awan tahu saman kita siapa tahu kita siapa ya si pahaman deh sa tapit manamal si syara pahaman din naman pahaman deh demikian din pahaman ni sini salafus salih wa man sara ala manhaji min al-a'immah duk sini yan nuhut si bakas daman may kaimaman tapi pahaman din ko'y pahaman ini rasulin ko pahaman sahabat ko salafus salih siya sinuhut si bakas ye usul gamot sin agama kemon ituen bakas nituen patarang Rasul sallallahu alaihi wasallam walaysa li ahadin an yuhditha shay'an man annahu muti gaani amban sini-sini ni kita misan pe kita sabihan ini ni digri tawat tawuste gani aman kita ituen makapagpain ini namban laman naman agama ay makas na niya gamot ya patarang sikite ini gamot niya walaysa li ahadin ay yuhditha shay'an za'iman annahu min ad-din ini naman may pagdalil din wasab at taslim lillahi ta'ala wa li rasulihi sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan so niya pagsurrender no taslim kung sa pamanin ipangaddatante matuhin
ng kaniantin kahaba bulan ini waktu asal kubulin Rajab ini Syawal pag katahan mo bulan niyo ilabasan kubulin mo dua tulang Syaban Syaban ilabasan niya man pakerjaan sih kan bigyan dari ngeket yung pangatian te o dari nakidate pangandal te sumagwanin banggay kayo surrender inakahan kayo kitabin sunnatin mananin Quranin uk rasulin misi sahabat miyaan dumain naman agama inakahan kayo banggay ka surrender gay kayo mas kumpol nang kasuin niya pag surrender te yun si puunan agama to bang nabang nga ka kitabin sunnatin na surrender ko ito sabta niya nga ka na pag surrender ko ظاهرا تقول تمثل فلا يعارض شيء من كتاب الله تعالى وسنته الصحيح بقياس ولا ذوق ولا كشف ولا قول شيخ ولا إمام جاي نقول من كتاب الله السنة الصحيحة يعني بني سنة صحيح بقياس مثل ينانو tinimbang قياس wala daw atas panglesan yang maksudnya panglesan ini hap-hap la isniya ada pina managama kita masih kita tuhut suwa wal kasb wala qawl syekh atawani bisara me guru wala imam atau bisara me imam Bagi sampai bisa ini nih basta sa diyan rasul kanun masih dite magtanggalang hut ni tuhut te siya sa panutra susosan tinuhut am dambuwa amban guruhin dambuwa amban imamin tinuhut siya sa wan bang siya makatuhut bang daakan dali kinang dali makatuhut siya bakas susosan al-aql as-sarih muwafiqun lin-naqs as-sahih bigay ilmu mantik ilmu padekka niya may mughalata niya may ilmu mantik ilmu padekka mismo yan may pakarajaan bentel ni piniyahan pewe de sa pamahan bagsa ingi ano ito bagsa ingi ito kung isa pamanin yan inin tampak inakahan kayo asa benta na inin si akal inin dan matapitin siya benten na pinamuhtamal pinya din pikilan bangay ba ito pinikil-pikil may ilang bente sa tili pinahan kundi siya na siya istil bente kahalang imin mati al-aql as-sarih bigi akalinin bang sarih salim asal bentel teet asa ko pitrali ko karya salyakali asal masih patahwa si anak sahih si kitab sunnah basta sahih ini anu hadisin yaqal mabintelin yang patekka yaqalin problemahin bang parheluno yene akalin amban ya ano to nakal ini kita sunatin nakal manunit maknanin kita sunat parhelon no akalin bang sa pamanin nga ka hadisin nga ka kitabin sunatin samyaan na parhelon akal dun bang tumawa akal hadis to si ano okay to pina bang tumawa iya hadis to si akal na tinaima tinaima maknanin parhelon akalin tinaima bang dumihel bang tumawa iya akal iya nakal tu iya kitab tu atau sunnat tu iya si akal tu datun dan siya time akal tawa na pinin okay tumawa ito kami nain pinarihel we di akalin aman nakal so pigi iya na manusia na tumawain bang parihelo ni ano akalin nakalin iya sunnatin atau kitabin aman akal bang sa pamanin patuturo si ano patuturo si
si kitab sunat. Dan ulay pinaturo na kitabin si iye sunatin. Patuturo bangga ka sunatin pinain pepik langewin ang bandang kepak sa taga sakit, bandang kepak taga tambal. Sila pinain ni makaaka. Si zaman tu dia ko kompol ni. Suga bangin kiwasal saben na taslim magsurrender kayo do akal sarih pegi ano ni akal sarih bendel akalin masin ano tayo ma pinain akal ko maproblema to dumay nanuhin bangita tayo akal ko akal maproblemahin dumain iya nasib bang sahih do nasib akal maproblemahin dumain nasib pegi dia pegi si ya do melulay banginu si akal painde nasib maproblemahin dumain akal mabatek ka mau tudupang na akalin misalnya ang pinadhilurin akalin tidak maproblema nasin maproblemahin dia tinema ini misal sahih nah kay kasinduyan hadis pabuano ni hadis sahih ini bayuan pinay kita yung akal kita kahaga samian pinay ano ni maduli mang sahih ini pinay ano ni mga sahih mapinay natin ito mawa sumawa niya pinahilo akalin sali itu mau kai ini kata anuhanin anu patuh aku patundani in al-aql as-sarih muwafiq lin-naql as-sahih wa la yata'arrad qat'iyani mahma minhuma abada wa 'inda tawahhum at-ta'arud yuqaddimu an-naql tahap selesai naji juga bilang-bilang unit sinar konit itu kebenaran aman me istidlal pag ano yajibu iltizam bil alfaz syar'iyyah fil aqidah wa tajannub al alfaz al bid'iyyah allati ahdathaha an-nas wal alfaz al mujmala al muhtamal al khata' wal sawab yustafsaru an ma'naha fama kana haqqan uthbita bi lafdhihi syar'i wa ma kana batilan rudda nah sini bilang pin kaidah buruk tu wajib kita suka mag-iltizam si may lapan syarat mag-iltizam si lapan syarat so pemahaman may lapan syarain bang kaya persembahaya masa kau ni astagfirullah Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram iyan lafaz syar'iyyah buisab bioteka iyan maksud yan binasa persembahayang buisab bioteka masa sabyo mindatus la ilaha illallah atau ini ni lafaz din ano syarat amin lafal yang pengendakan Islam semabuan pasal ko sambahay berbani maksurin dumanya tahinan yan si tempat ni teman-teman si tempat ni unik masa kaisa dia mandiin pos ko masa mandiin pos minas di namay sunnah pengen ko masa ko la ilaha illallah la taman hadis sebutan atau suhat astagfirullahaladzim masih kita ngurung sa pamahan man iyan sa pamahan bil aqidah wa tajannub al alfaz al bid'iyyah do patala kyo amban me lapan bid'ah lapal me bid'ah hek kalapal itu en ini nangwe te ano ini nangwe te pangadatan bu pinasakop si agam lapal okay lapal ten mo kaso muslim nuk muslim assalamu alaikum magsagina kita magsagina kasanyakan lapal muslim ubus namikyanin pagkyo si Me'i
magsagina ro sa kiyo. Ina Idul Adha, Idul Fitr. Ubus bigay ka katagi-tagihan no may hinangin. Tek kanisa Muharramin magsagina ni sa kiyo ko. Sagina bahaw. Amon jadid. Inating ni sana New Year. Naginak yan. Sa tahun bahaw. Inusal sa tampati. Saginayin, pidiya, bahuyan, paniya. Pag saginayin, pamanta si wakas may matuli. Bakas sahabat. Sa pagay baka hinang tarikh hijri, tahunan hijri ini, Umar bin Khattab. Maka ano pagay zaman si magtipon, mag-ison siya, isunin bang ine, tahun panagnaan ngitong si tahunan. Dapat may sinduhin naman bitha, akong pagnagi. Sinduhin sa miyan, na ini sa tapan makisagin mo dito tabentad din ang paghijrah. Paghijrah Rasulin, ang Makkah at Madinah. Sika sa buktel, kaya man pag biistani, man pag Rasul. Tapos kasampu. Pintaw na si Makkah ay magdawa, man pag Rasul. Sampu. Natahinang, kaya Umar bin Khattab tahunan din. Sebawalan pawante me siye dug me tabi pasuro si siye ga sa kahinang ni yan miyan magsagina si kaba paraglaan tahon hinang de way hatat sagina ro bangasal amban agama ga tahinang de buong kalian din kahapan kaliluan na diktuwet din so masalahin na sini palampong tuwet dyan pekerjaan dengan si ini pilihan dengan dugay makaina kita misal kita gay magsagina si muna sa walay si katalapan tempat day magsagina kita ilo sa angin magsagina kita ilo sa angin kita angkan kita kaalinan din ahdul athar kaya sebab panutpakas ang kiwaya do kaalinan dan ahlul athar, ahlul hadith na suga kiyo asal pating si panut magkas de. Pagdiyan naman yung magkas de. Iyan naman may isang pamahan yan, pagsagina. Al-fard bid'iyya. Min lapal bid'iyya. Bahao, buhuta, tagwa. Kung isang pamanan may elo panganak. Nabinalin, panganak tayo nin as haji. Pagkitanan mo elo, si Dunya. Sumagwanin, pagsagina, si elo panganak. Kau, happy inetiwet. Kasi mong si ano, mong si bahasa te. Bag si bahasa Arab, ini pa ini sing ito sa Arab. Idul Milad. Idul Milad. Idul Milad. Yan, nagina kiyo si panganak iya. Nagina kiyo si panganak iya. Ilabod ang ban, lafal, bid'iyya. Bangis akal, yan. Hindi makaine. Hindi makaine. Ini makatambalin. Lasi yan. Sumawan wag sabi halian no. Yahinan mo pero siya makaine. Ini makakulang makatambali. Nang kita sa baya si Bakas, halian din pe ka rob niya, darat ka rob niya manfaat. Kanya makahap, kanya makalaat sa baya. Halian din pag kita baya amat ahil athar. Amban yan Bakas Rasul. Dahat niya ngamano. Aman kita Muslim atau misalnya si Kristen bangga si takongrat sino si ilo panganak siya. Al-ihsan ipagpapapin dua nedja si waktu atau duman nedja si waktu kataypan suga pag papapan ulit. Misan waktu laat sa nun waktu hap atot si kao sa magpapapin.
Paham sih kenapa cari? Do amban me ini lafal pente lapalan mujmalah sebab kita nilau kita si matau si ilmuin bahwa kan hakkan usbita bilafhi syar'i bangkani annen sabennal ye lapal ilien tahinan tisara wa ma kana batilan rud bangkani annen batal ye pabalikte ngite mate sika pi wanu al-ismatu thabitatun lirrasul sallallahu alaihi wasallam wal ummah fi majmu'iha ma'sumatun min al-ijtima'i ala ad-dalalah. Ye pariharain asal tapi tuan Rasulullah sallam pinarihara Rasulullah sallam dok yene lingkuban umat tu keman pinarihara wa Allah subhanahu wa ta'ala gay magtimuk ummatin gay mag-ijma ummatin si dalalah, si kalipasan. Misalnya ngayon ang lepas sebab buat masuk niya gay bayak memang siye ahlul as-salam gay si magtimuk ye ummatin si kasabignalan si kalipasan. Wa amma ahaduha pada ismata li ahli. So huwa bang sidang orang buat dan buat orang buat kauman dan buat lahat dan buat tumpukan gaylu sisiye pariharain. So bangsa si mujmal silong keman umat tu lu pariharain amban pagtimok si kalipasan. Pagtimok si kalipasan. Wa ma ikhtalafa fihi al-umma wa ghayruha famarji'uhu ila al-kitab wa sunnah. Bangnya ito yung pagsulangan o umat, magsasa umatin, Islamin, na pabalikan tendo, kung ito sabot tagnalay, al-kitab, yung Quran at sunnah, hadith, pamakana alayhi dalil, kubi. Na bangnya tanda naman 200, tatayma. Ma'al i'tidar lil mukhti serta mikiujul kita si serta magujul yan ay mamukhtiin amban me si magtuyo si agam Islam ay matulustahidin man me magtuyo si Islam pag kita yung malakatin kita magsali ng pangalakatanin kita malakatin, kita bisa hidup pengalekatanin. Pergi pengalekatanin, magsadir kita ngalekat kita pengalekatanin. Yan magtuyo magluas dung sa supaya tapagwa ni kasabingalanin. Na lay bangi kamali masih inurungan tumbas Allah Subhanahu wa taala. Demikian bangit tumawa na mas na idungan tumbas Allah Subhanahu wa ta'ala dan buat kamali duwe sa men bangit tumawa nakita malakatin pigi masih usab kapandogate bang inggehin matumawa ug magaihin sababan amban me pamatarang may siya kasinduhan pamatarang siya kasinduhan. Fil umma muhaddathuna mulhamun. Ni aman may umat ngayon ang bahao. Dukarungan ng ilham. Sumabwa din niya amban may atin na pa ini. Tubayin alim niyaan, guru niyaan, imam niyaan. Wa iye makajali nga hinang bahao. Mana nila si agama mana si agama. Nga hinang bahao. Kung sa pamanen Umar bin Khattab wa ru'ya salihah haqqa.
duk me ko na si kakahinang Umar bin Khattab. Umar bin Khattab hinang na sambayang pagtarawihin pe kana zaman Rasulullah sallam magkanat-kanat siya magsambayang magtarawihin. Niya asal syara sambayang tarawihin ang ban Islam. Sumagwanin si zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanya naahin magtimok siya magjamaah para buwa si masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallam nuk hikmat ni duk sababan ni hangkan halian ni niyaan na pag si nabuwa sangin ga pagwa Rasulullah sallam ng bahayang si may jamaahin pagtuod ni sababin ni kau tapapardo si umat ni ugay tagay si umat ni sababan ni na kadang-kadang ni ng bahayang ini may muslimin sahabatin si tapat ni yan sa bahang tarawih niya na magjamaah magtipot si samiyaan may pelumaan magjamaah sa bahang tarawih namikyanan sa samiyaan namikyanan sa samiyaan na pagjaman Umar bin Khattab dumain dua sasaran ibda'i iruin dumain dua sasaran ng bahaw iru tahinang na baawin pag dambuwa na may ano yan ko jaman Rasulullah sallam dambuwa na balik pag ga ni yan pagsababan ni ng kadhalian Rasulullah sallam magjamaa ng muslimin si ano ni si masjid ni si jamaa ni pigak ni pigi sa di man si Omar iye mag ano wahi magtulabog wahi mag iya katik wahi na sa di nabi ini sahabat tinimo ko Umar bin Khattab yene sambayang tarawih jamaah na bilang bangasal pinikil hinang bahao hinang nilay way bisong iya makahinangihin Rasulullah sallam ga tatimo kainay way bisong Umar bin Khattab makahinangihin Rasulullah sallam ga tatimo kainay sumawa rin makajari hinang gani Umar bin Khattab dumain ko may kite dumain ko may sine ni ulama ang banpuas man siya dumain ko may kasinuan sahabat Umar bin Khattab dan buwa ay ang ban khulafa ar-rasyidin al-arba'ah dan buwa ay ang ban nakura ako Rasulullah sallam ampat dinaak pangalikatan Rasulullah sallam misal pay na pangandakan de dan ilekat si siya yan ang empat niyaan na ina magjamaah ay pagi siya na Rasulullah sallam dan kalekat Rasulullah sallam yan ang batin si may aampat niyaan na ini lang ampat niyaan lekat de siya kasi basta-basta kahinang siya bangga sa naman agama na lekate pagidaakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si inano siningit may ampat niya Umar bin Khattab wa ru'yatus salihah haq wa juz'un min an-nubuwah wal firasatu as-sadiqah yani ru'yatus salihah yani taginip men taginip may guni men tagyam-giyam niyo ang taginip pasasaben na taginipin juz' min an-nubuwah dambuwa mo pag nabi taginipin isa na niya ru'yatus salihah sumagawa rin may init paataginin may kulang ka man ni mano siya paatagan ni taginip as-salihah sumagawa rin gay sabdanan isab taginipin tayo ng sarate wal pirasa as-sadiqah duk pag ani ini pirasahin kung yung siniyakan ikatahan ko bang putika sa di postel niya inusal bang putika mong bahasa putika niya inusal aman me panabangan me sa diyan man me kite manusia. So pirasahin kung isa pamanin dambua pinayaman dahil pin ini yan duka amyaan niya pagusbahan din iyan pirasahin sa pangpirasahin niya pagdasbahan din na niya lai
panganuhan din. Pangilalihan din. Niyalay tokoran din. Niya may pagdakan to. May payho din. Atau samyaan. Ay pirasahin. Na pirasatul mu'min. Pamayang mu'minin. Asa tu tigi. Sabihin na, tigi. Kung sa pamanin, niya may aa. Sa pamahanan dyan. Pinain aasay ni mantok nin. Traidor. Pinain paray kang mabubanin sa pamahanin. Pinain panipo. Ngayon, nabuha man payaman din. Iyan nabuha man sa pamahanin. Kasi mana ini pirasa. Pirasatul mu'min, pamain nabuha mu'minin, asa tigi tit manamal. Tigi. Kaya na Khalid ibn Walid. Kaya na Khalid ibn Walid, pangini pirasa din, pamayam din. Tinipunin na may aking kemo. Japan, sabihan, siguro. Pag niya pa ng buha, dapat ipasay ko na ayun sa muna ako. Natakilala mo yan eh. Yung pirasatul mu'min. Napinagigay ko pa yun naman, kaupi ko pa yun pakali, magbay ako. Nainig ko kadali mo no iyo. Sumulog sa ani. Asal iyan, ipirasah. Nantok ni. Tades sabi no. Alessa. Wa biha karamat o musyra. Niya sa karamat. Nak lumay pente, yang naksud na ng karamat. Kung siya patikahan may awliya, siya Sofia. Kapit tayo. Tabahan tayo 3 minutes. Kung siya Sofia, karamat, siya karamatul awliya. May ano rin, may wali rin. Bainde, kahawasagin, magtimok siya kasi salam, mag-meeting si Gaptira. O sakit. May wali rin. Basta karamat. Terus may karamat din, may dumengan siya, may natatahid. Karamat, painde. Buwin ka mo sa sihir siya, may karamat. Karamatin mo may naman nasa ano, pagulong ka Allah subhanahu wa ta'ala sa waktu hajat. May nang bahayang siya samyaan, si Kaaba ko kahaba, Jumaat. May basa karamat din. Puting, mau sa sihir, may nang bahayang siya tak banir ko sujjarari. Yung ano niya. May Sofia, kung sa sihir. Terus may sihirin, mau to, asa panabang syaitan, to okay pala ang tabaliw. Maka ini bang binuhan, pagay siya. Guys, ano sa simejin no? Mo na kayo binimit mo. Palaya. Iyan karamat kung sisi karamat kung sikite. Kung ini may pamurong sini ipon Allah subhanahu wa ta'ala hajat, muhtaj. Kung ini pintaw ng palabay tasapot ko ng buaa ng bahayang ilang inanuhan minunduhan ni silala sa bahay ng rakaat. At katabangin naman Allah subhanahu wa ta'ala karamat. Kung sa zaman Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu nga khutbah iyan o sundalunan ila silang panghakdi ga pa niya aykom ga niya cellphone pagtawagan na tuwi biso nga dako takitin sa miyan siya rapan sundaluhin bilay anuhin utarahin na pa ini yasa ng jaban ilingan na ahin pwede puno kang bilay na waktu lagi ga pa niya mo suwala pili bisong takale sa buhay nila silang pong yun hakli uwe may sundaluhin na bangga pinahin kami sa mabsuwala Umar bin Khattab na kalay kami waktu yan tanaan kami na malaki puno nakaramat in pahulong Allah subhanahu wa ta'ala kaya sa jaman sa ada melongkas pasek ye kucu bono resi basta asal melongkas mutas setahit bigyan ito sandali mga galing bangin na pabutasan di amban Yesu baik pabutas si Quran lemos si palangi si kita utilan sa kata dengan doa si kada baca baik 90% of 100 sadun wakas na Quran pa si waktu sangin pinajaga ni yan ni patak
kaya mo din pandong-pandong panginihinang. Pag sinagahan ni Samyan, baginas din bahaya. Okay, basta Quran. Sahabati. Na pinansumo, attack din siya. Nagani sa katan, muntas tahikit. Nanda active na. Napaglain na siya tahikit, buhay, subain. Nagduaan ng katab. Kasi saan yung tas. Pabutason kayo pa ni si tahikinin, si subainin, kuwi ka mamutas mo, Musa alayhi salatu wassalam. Lumayan cerita ito. Data buhay. Na yung karamat pangurog siya. Yung sa karamat Allah subhanahu wa ta'ala. Lumayan cerita buhay. Lumayan ko may siyahin. Siya may Sophia mag-usala siya sihir, jin. Karamatin asal kataghaan pangurog ikaw. Allah subhanahu wa ta'ala. Nakamutas siya sampay talago yan kung talago. Pinanay kisah digay taraan. Kaya sa'yo na siya, kita tahip ka, may palagta. Andak siya. Karamat. Wal mubashirat. Tabantun ro kita. Si tabis saralay Allah Ta'ala nabi ta'u hati. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.